everyone. Okay, I'm very happy to share the English language in grade 8, yeah, especially for the student in grade 8. Yeah. This is the program to support ចឹងភាសាអង់គ្លេសសប្បាយចិត្តនឹងជាជំលេខភាសាអង់គ្លេសគឺទៅលើកម្រិតថ្នាក់ទី8 Okay, so I also set YouTube and my YouTube is CLC School of English. If you are free, you can go to YouTube, yeah, CLC School of English. You can watch at home in order to support your English. ចឹងនៅពេលបងប្អូនក្មួយសិស្សថ្នាក់ទី8មានពេលទំនេរអាចចូលទៅ YouTube របស់លោកគ្រូបាន CLC School of English ដើម្បីមើលបន្ថែមជាជំនួយស្មារតីក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅកម្រិតថ្នាក់ទី8នេះ Okay, let's start. ចឹងអាចចាប់ផ្ដើមបាន Right. So first, this is a review numbers. ចឹងមានបងប្អូនខ្លះគាត់បានរៀននៅសាលាឯកជនមួយចំនួនឬគាត់បានចេះហើយឬក៏រៀនជាមួយនឹងបងប្អូនសាច់ញាតិឬក៏ប៉ាម៉ាក់ដែលគាត់ចេះភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់ចេះតាំងពីអាយុ3ឆ្នាំ 4ឆ្នាំ 5ឆ្នាំក៏មានដែរប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មកពីសាលាដាច់ស្រយាលនៅទីជនបទក៏អាចអត់ដែរអត់ទាន់ចេះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនៅចាប់ដល់មកលោកគ្រូគឺរំលឹកទៅលើចំនួន review number ហ្នឹងនៅលោកគ្រូចំជាតេស្តណាគេប្រធានគេដាក់ថា match the numbers with the words អានេះមានថាគូកងលេខជាមួយពាក្យណា Okay, sample this one 10 ចឹងយើងអាចគូកងជាមួយនឹងពាក្យវាគឺ 10 Yeah, easy ចឹងងាយៗណាបាទបន្តទៀតអានថា 30 ចឹងអាចយកមកដាក់នៅកន្លែងនេះបាទ 30 ពាក្យរបស់វាគឺ 30 Okay, បន្តទៀតគឺ 20 គឺដាក់នៅទីនេះបាទ 20 បន្ទាប់ទៀតគឺ 40 40 គឺនៅទីនេះបាទ 40 40 បន្ទាប់មកគឺ 50 បាទ 50 សំទោសបាទ 50 នៅទីនេះបាទ 50 Okay, បន្តទៀតគឺ 15 ចឹង 50 15 ស្តៀងគ្នាចាំលោកគ្រូបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតណាបាទតើគេអានសង្កល់ទៅលើអីគេនេះ 15 15 ចឹង 15 នេះគឺយើងបង្កើនសំឡេងលេខ teen បាទ 15 ឲ្យតែមាន teen គឺសំឡេងវាខ្ពស់ណាគឺ stress ភាសាអង់គ្លេស stress នៅកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែ T គឺសំឡេងវាទាបអាហ្នឹងគឺឲ្យតែឃើញសម្គាល់ TY គឺ T គឺសូរសំឡេងតិចវាទាបណាដូចជា 50 នេះ 20 40 តោះនេះចឹងតែ teen គឺអានឲ្យខ្ពស់បន្តិចណា 15 15 16 17 18 19 ចឹងណា Okay, ចឹង slide ទី1នេះគឺយើងបានលេខគ្រូអានឡើងវិញ 40 លេខ 40 ណា 15 លេខ 15 30 ឃើញទេ 30 30 50 50 20 20 10 លេខ 10 ចឹងបងប្អូនអាចស្ដាប់ការបញ្យល់របស់គ្រូសារចុះសារឡើងទៅចាប់គេហើយនឹងរៀនសរសេរផងកុំភ្លេចណាបាទរៀនស្ដាប់រៀនអានរៀនសរសេរចឹងគឺសូមទៅបន្តនៅ slide បន្ទាប់ទៀតគឺលេខបន្ទាប់នេះគឺយើងអានថា 60 60 យើងគ្រូគូកងឲ្យ 60 នៅទីនេះណាបាទ 60 បន្ទាប់មក 70 ឃើញទេ TT នេះគឺសូរតិចទេណាបាទ 70 ឃើញណា90 90 អានេះនៅឆ្ងាយគេតិចព្រោះអានេះមកបន្តិច90 បន្ទាប់មកទៀត
80 80 80 80á rồi một tiết những an thà 45 45 45 American 40 an thà 40 chẳng còn bốn tôi chạm hóa nó 45 chúng tôi cũng đã có cái lấy 45 American an thà 45 bắt đầu một tiết lệnh mà rồi an thà 100 100 mà rồi 100 chắc bọn bọn còn bà rõm lực lượng đừng án mà xa tiết đầm bày chùm đuôi smart đầy không cả án đọc bộ dương đó để lờ máu cứ 70 70 để chết sắp 90 khởi nhất thì cái dương án tiếp nè 90 100 45 80 60 chắc nó slide đi cho anh ta phải chọc đòi t vậy đó t vậy mà đọc tiếp 70 90 100 45 80 60 okay chẳng còn complex án complex hát án hay môn năng án đọc xâm lên bằng cử sẵn ở dạng án hãy liên sẽ chúng tôi xông to tàu slide một tiết cứ slide chẳng khói và chẳng cụ công định đã lệnh này cứ dự án thả 11 chẳng cụ công chung mùi 11 11 tập máu cứ 23 26 này gọi là 23 23 tập máu 96 96 96 96 chẳng 90 thì số tích nhé 6 ta phải chạy cho là khẳng đó 96 ok 33 33 sang 7 33 3 mình 3 3 yeah 33 yeah tập vào tiếp 77 yeah 77 chết sắp bảy lần mà 77 chẳng cái cứ 59 59 đó số tốt đã khó còn lại 59 yeah 59 ok 59 chẳng cứ sống án mà đọc tiết nằm bài ở bọn chạp bàn càng lớn cứ án thằng 77 chết sắp bảy 59 sắp bằng buồn 33 sam sắp bảy 11 11 11 đọc buồn 23 23 96 96 cao sắp buồn chẳng cả rộng lực lệ những miền phần nắng xâm rập ngày này ok ở con xâm rập cả chập ở rộng và tại lời cả rộng lực cho mình lệ. Thank you very much for your interest and your attention and focus on the number. Thank you. Goodbye. Hope to see you next time. Chẳng khâm ta dân chụp niên ở bề cầu tiện.